Check. We know why, right? Check. All right. Check. This. Right long. Huh? How okay? Like she thank you now being the tum psychorally the talk with Sorintan Howry we ka episode li welcome sadly ajuhi itum na live aina interview ka yang room fai sase hi masa jawrang laga jangka de mai election hi relate sa laga itum na party candidate ka tong ka representative ani itum kharjan la sa khwai la arrange sai ka tong ga macha tura atam apam na masa ka paiwang ajuhi exclusive interview ka itum yang room fai sase ajuhi guest sada special salagaina queer AC Thotso ahi member secretary working committee United Naga Council na show hili razang midalaye aj ini chan paisa laga itum na Areri Shokta Clay, Matalagana, a political scenario of the Naga community. Kala Manipur, which are no India, which are no Itumna, Matalagana Tashin Gokui Sampangra, Jena Arihi, Janpay Sapai Mekavai, Ina Ali, welcome Sakwilka Itum, Zatbak Faisase, Kura Totso, Nelik Junga Ning Shidale. Everyone he Galanzar Lakaya Dong Sadalera, Kata Salala itum, Matalain Tanku now being bang itum, Matami the Tation Queen Rock Vaivang the invite Kasaji Tran and a Tanku Mai in the Razan Vivang Junka Ningshi, Coloring Pai, Ari in New Janpai he, Moron Ronzatak Vaisa say, Ari he itum, the Taser the Glene, Lokzaba election he wine itum Junka Mulunjak Lakaina, Otsang Rock the Lay. Kala itum hi mathami dala election ya ara 26 thang wan saw gidang nai lagan leidle ngalang la jang mai kharda kala itum mi la khom ro ka sakchang dala ye election hi uli direct ba khwai saw sai ka hi mo chawrung laga itum yarui na ngazek dak le akha hi khigla jigawa itum me naga we civil society organizations bing hi Indian electoral politics li active salaga na participate sa ka hi mikai kana question sa dala ye qwai na CSOs bing na election li active salaga na participate sa ukla khimaram le laga ukla atuma jangran mane gi kai ka question la sa dala kai ka jangran ne gi la leiba bom dala ye no ka pning le CSOs bing na qwai na hi aka active sa da participate sa matalaga na chu election hi li wa CSOs bing na than laga campaigns at the election ka labor bomb the lego jena kathada justify sarodon to the campaign sa dakle Nixilaga jo remake up the Dow Sorin Nana Hida the Yari Dong Papdang room by a platform create Sakmi Juvang Gala Ili invite Sakmi Juvang personally Nali Ningshi made Lakala issue council we showing a Ningshi Ming idly. Arina Handagle he pertinent sa la Gaya question Akalage Aji Adamitran Hili. Yes, it to me Karinga Gigata the South do. It to me duality he lay delay, Dosorin, Jan. Okay. India we Sarkar, India we covenant seal, it to me Rasung Jow delay, itum lajili participates Salaga, Jiwi, along Jilila, Zatmurum, Ringarum the lake, Jihi, Monk company. Color itum cladowi, Rinban, itum cladowi. Decision lay laga itum kladna decide salaga itum na ogutui itum na sorgar maun pun gasing kui hongong now being na kui fiercely decide the sazada kala tangku we matter ga yadam tranli tangku long na decide ga sajta da ji government la mathing rem ne makhet rem ne jang jansam sa da iram hi ringoi ne iram ngong hi bag mai sang ra hili hangwa ra ga ji iram hong na decide sao de Kangade SDO DC na lajiri interfere masalam ni jang kala kui lungli law and order kala kangade de affairs kujung galila man sadak lahi village authority bing na sababom dalai youth bing na enforce adalai plus itum at largely tangko CSO naga CSO bing hinala sababom dalai ko itum mili higathawe reality of duality covenants itum mili lay dalai ko hi phap dangrum gi jine jeina itum hi Tam Shuda Glahila, India, we University Adam Rokhauda, Kachungana, Chiwi perspective, India, we democracy, we color textbook, we definition Jimang Edala Zataleko. Reality he kigla Bahi Kamatayani, reality Bahi, color experience, Naga as a people, as a society, color people movement, Hiranka Raga Hili, itum experience Kachunga Sairko. And experience is the best teacher the hangai ko iwa jang hiba hiba itum na outside the syllabus
kachung ka experiment sala gai ni within the syllabus li confined masa mukho itumi movement hi aji naga CSO bing na election li jang dak lei participate sa dak lei hi here part of movement ne itum na India we system jili lei shi na ho da jili ngavam laga ngavam thi se da samning mukho Okay. Healing represents Hadakle. No, you Mahut Sada represents Hadakle Bingjina, itum ling a takai them strangely, itum be movemently Nashungai them strangely, itum retaude, sakaude, Gala roadblock he chunga lehowe, young. Examples are the Kareli Naga Nagaland Vogler, no solution, no election, Laisako. Itum in Indian election Poigatsagi, Trakasi Sairoko, Manipur Vogler, Sayang Hiroko, Chigasajitran, India we, Sargawi, Studios being atom being na advantage quilaga, Sitchi Zangbam Hode, Sit Zangbam Lagata, Naga issue Malay Minajito way, young. Examples are the Amingla Singe, SC Jamilna, Itum Gudong the day. 16-point agreement is the best thing that can happen to the Naga society. This is the bedrock of Naga society, the bomblet chilaga, Delhi Gazunda, Nyavalaga, Sagai, Kala. State with resources, machineries katonga at his disposal. Sijin laga Naga movement li. Itumi national worker bingli in the Rimsang Rimda laga saga hi makapai manimuko. Hiwi kasa kajoti kajunga leko. Kala Manipur songla hang sajiga. Enti sa lagaya Nagawi Nagali enti sa lagaya government Ibobi led Congress government na ki may sail ka ito mamlay ka bay leko. Okay. 2001 Bangkok Agreement ceasefire without territorial limit the government of India in an ASEAN the sign sai he kigla jega me masada duese rai masal duese nongmai makap duese gide peace gajilin the peace lin the makmaya party je governance idum higra governance li ye the sai ga moyang bam ga bai leo Okay. jang Chili mass exodus salaga jiwi Krajan incident episode ji mawaluge itum thaida kleni jang classic example akakani manghangi jiwi thili itumi khyashi giya tej muiwa adokilon sir ana awi avuram le se haung sa ku gi jin the thing how day maugedli 2010 li khishok Chili military salaga itumi promising sa ala gaya gadam now maui gadam now kuni nili in the chakoli Chili sata daude he gadai mamalai by ni jang kala Manipur territory integrity makai by murder Nagawi solution in any form administration labai territory labai akadi in the effect masabai murder waushang wodalaga rally tharna laga Mayday Gadonga he Tangachi the G Waugabamde. Kalaji state the sponsor Zadlaji. Young Kala Nagawi againstly Jungmay to the Bangmay to the Kawawajina election guardian. Minister Gasa, CM Gasalaga, he will train he ragaiko. Jow the NDs Alagaya, Higata government hilly, itum, Manam Gadamasa by Mane, Kajiwi itum. Hiwi movement, Kangashiri, people movement, Agasada Kazankohi, he itum pap Madayon say. Lang made a Chili represents Sagiji, Naga Nejisala, Amingwa Naga, Kula Naga Wainaji, Kawatsaga Naga with Manning too. Okay. Adam Gajida Nagali against Satyo, Jita Heka, itumi, Hili represents Hadakle being Atumhi, Naga issue, Gajibahi. Kikla gaji gate naga we me yuri gachot kikla gaji itumi aspiration itumi feelings ji represent asang sak from re gaji wangena itum he singago he is a part of movement ko. Okay. Okay. Ning share details alaga na maisa history zang laga itumni jithei mi hai chuang chung ning she ari na mention gasajali tiongwei ka Congress led government being we I mean Naga being li Magok Tom with other feels hardly, Tiomaka share exactly. Gala, it's CSO spinner, campaigns Hamida clay. Gala CSO spinning a solaga or sakang room he, NPF sadly. Realaka willa, Gala Achu election hilla young laga. Jena Cuvina UNC or be the other Ari CSO spin issue with Tanku with Zang Zang laga. Cuang NPF lingo room laga, Zadaudo.
อาจุยมาแต่ละกันนะตังครูเลยแคนดิเดตคนนี้เลยดักเลยอาเคยหินะคอนเกรสพาร์ตี้เว้นก็สาวคิดว่าในอีทุมฮีคอนเกรสรโนพาร์ตี้เตลิโรโนมังชิกละ NPF ไปเลี้ยงรุมแล้วก็ NPF วางแคมเปญจัดมีโอโด NPF ในอีทุมฮีคิดของรุมเลยเด้อ CSO สิบปัน NPF วิวางแคมเปญสามมีโอโดก็จีบว่าจีเขาทิ้งไงเลย yes อาจีฮี party วิ election น่ะมันยิ่งมันนี่ถ้าลักไอ้บ่าวเข้ามา Indian election สักจังเอาก็ได้ Chile political party affiliate สังเราก็ participate มาก็สามารถสักไป system เวชุดอีทุมน่ะ party จีก็คุยมันนี่ any party จีอีทุมน่ะ Congress BJP is a strong force of course no doubt ข้าท้าละอาทุมมี ideology จีขี้กละอาทุมมี party วิ foundation principle จีขี้กละอีทุมลิงชุนไปเลยก็มาเลยก็เลยก็จีบาจีน่ะคำมาได้ question นี่ก็เลย Chile อีทุมชุนก็ไปขลังมาจังสามมันเนี่ยขลังมาเลยพรุ่งมันเนี่ยจังจิลีอีทุมี politics กที่นี่คือ NPF เนี่ย perfect สาละเขาเองจิมันเนี่ย despite of all shortcoming คือเอาอี party วิ manifesto จิลีนาgaวิ integrity territorial integrity ancestral land ฮี integrate สาพงเรื่องก็จีฮีจังเดเลยอินโดนาga settlement political settlement ฮีคุยรักไว้ฮีวังอีทุมอดสาระงันนิงเด็กจีจิลีมาทิ้งริกอินเอสังไฮเดเลยก็เลย north east นี่เลยเด็กเลยอะ minority ก็ต้องเอาไว้ social cultural political identity งักมีเรื่อง protect สามีเรื่อง welfare uphold สามีเรื่องก็จีจังเดเลยที่ก็ท่าฮีน่ะอีทุม meeting point สาละก็อาจี NPF ฮีอาจีนากัส CSO น่ะฮีลีก็ต้มโค emotion เนี่ยน่ะมาสัมพันธ์โคอีทุม basis เลยแล้วก็สักโคOkay. Paire NPF by ishi Naga National Movement le as a Naga now ngshik mai pai le jin na hangai re aga Congress ina itum Naga ina mangshik pai ta thamla Congress and itum hi history yang la or our present la now the future li yang la itum aina Congress si macha ka pai le ta thai le la hine Congress na itum li Naga people li sorry the itum yon hai da hangsi ja macam kebai le sabai ko yang okay Congress na Naga now bingli sorry da hang vai maram bi kim wing sa sar da kiwang sa hangis do hak bok ina hai ga man we na ne heri we da me na ashi we khala kaya Naga now li ningai ningrin ji le ko ashi na gong tha da rong la jang simik jang budal la iwe phasali ashi drop again zung le ga ina Naga hili maning khan ga sak bar ga ji ne heri na hang hai de le ko okay kala 1958 li Armed Forces Special Power Act draconian law hi promulgate gasane hi khangate wang manim ko just to crush the Naga movement ko hi itum sheng prong ko itum aji khani thot bing no tasorin itum hi phapta gi jine khangate de li tegal sa go bai wang khangate de wang manim ko Armed Forces Special Power Act hi Naga khri crush sa go bai wang ko kala hi wi aina itum Cari dah gay, kecung galai ko, oinam incident, kalau ajon gumram rose, we incident, kita ada thi, awi meeting, ali kita ada saw kerjaan, tangku na mum lai ke baik ko, ajon luingam lau kerjaan, itu mum lai ke baik ko, kecung ke, so on and so forth, cari we cari, kecung galai de lai ko, asyik kita we asyik kita, kecung galai de lai ko, hi itu sipai bingji na kagam, dah sipai limang mulu ada say, ke policy sem dak le ek china enforce la ga thumli empower sa la ga kam ngsak dak le baji araji bak delhi li policy maker baji ki bak la ji ga ithum ramli ba society long the le ka india we system le political party we decision jina ruling party we decision jina china prevail sa de ode jaw da congress we sarkar dam li chak ithum li minam la ga kala mau shit lak la mirin sashman mi gai kathimang maning la saishi mi gai kaya kamala sa mi gai ji hang khwai ma khlei ni jang kala manipur li jil la itum kuchunga witness side ko atang la in la mention side long ground hili la nganau jaw in la de le e masala I was there personally jang mayobam ena ramgasing washili chili thada kapta gai ji jang the unnecessarily militarized hili sa laga kachigtha bam tala gai 20-30 kilometers away li kachigtha li incident so ge the hili headquarter li militarized sa laga itum Naga naw dang khunau bingli chipat yom nganaw laga sa gai ji malai ga bai manim ko kala
chiwi Congress we leader jilla naga bing zang lakho Home Minister jilla naga na sasa lakho jedam jili forces bing state forces bing awi bangi leko naga we leadership liko ji sadakle kala UNC we leader bing li avakra we entry thing jimang muning la UNC we leader li naga leader bing li where about in the atum gathei bali wanted ki sa laga circulate sa laga newspaper li shok laga sareng in reng laga sagai mo shi lag la mchap lag la sagai ki chung kale ko kale hi mai de mayang ma muning ko ishi naga naw zang zang da chili men sa da kale ya helms di bam da kale bing na itum khladali ngashung gai ashi ka chim tha da chim gai kala mangla sa siman mi gai ki chung kale ko hi mam lai ba Congress we policies activities being anti nagaina leishon de le rashu me gi wi hang da le sala no kala hi wa shum lai tha da aji rasum de le da hangli mongwi lak mane yang mongwi lak mane ajon da last Manipur Legislative Assembly li aji Congress we supremo state we supremo hi Ibobi Singh ana key statement me ai legla 2010 August 2010 we incident Maugate incident ji aru justify sa foot le de Manipur territory integrity makai ba aru justify sa foot le de thaga ji mang je lak mko yang itum me dang ko no itum na sisang la gai jihan la gai na le de le ana pha me re da madui da khle a zang zang da floor li wa da head le ko I for one iwi tribe ne iwi you ne naga we negotiation spirit sa da khle kha tha la eva Manipur territory indicative wang I nganing ra jai de ji I for one I will stand for the Manipur territory integrity jai le de take pick sa gai male lak muko it is still on record it mom like by ne taw soren kharjan hi alungjang momandale alungjang lago sa ara all right arena na hangda klejili Congress si activities policies being hi anti nagain le fine akhana ara itumi tangku li batala gana tangku naw ping na akha ka hangi party li miang se candidate li yang se gichi la akha le wefi mentality la concept la jena na lagan le da klei to your consensus naga candidate gichi consensus naga candidate gichi qwaina Timothy Zimikili miokla UNC na empower salaga UNC na thanlaga UNC wa jingli leidak le long now pina qwaina Timothy Zimikli ka tomokla why not Alfred why not Kojon why not Ellison Abonmai kichi question sangai de like maramba wa ashi matiti ka tong ge naga serni qwaina Timothy Zimik na stand outside the ali himiodo kala athang hang da even though Congress anti naga sa sala party hing sa sala la candidate party young laga Alfred Lila mi bai jilak chungka khamatula le how Kojon Lila Ellison Abonmai le jila hangbo bam dale so why Timothy Zimik why not the rest yes naga consensus candidate ge ji ati na hagu pok manim ko jang itum hi phap in himara jaw rang ga itum kedeu ga phap da sai jang itum hi minority community ne MP election ge je dam sranjili ba naga mangwe maning ko hi maide le zangai khongjai le zangai cookie ping le zang cookie zo mar ga dong sang de le ko jang ji hau ga about 30 years we along hili itum naga consensus the masakhui akha itum makara ji chung ka le ko mai shi ga chung ka le ko naga na highest ne mai vote proportion ki ga jili ishi na highest ne thala ishi nga kai gi zamai da makara jing mane 2004 li manager na mai na ga kai naga consensus candidate na ga ko GWT li lamakara today yang itum na refugee the sijin ko keeping yang refugee from that is the fact ka atum na sabum son le de na pham jiwa sit jiwa atum na occupy sa son le de after manager na mai la itum marathu ko yang GWT 2019 hili naga consensus candidate akasada Dr. Loho hilila itum naga CSO stakeholder ga dong sang la ga cookie we na Lok Sabha we MBCG chidada ang dang khui ko itum himam lai se dang jaina achi 2024 we Lok Sabha election hila rala dalai jaw ga hi we
preparation hi sangi la khai de gi thui ga hai 2023 April tarik 11 and 12 li naga conclave da naga tribe leaders kadonga women leaders kadonga student leaders kadonga intellectual kadonga senior politician being kadonga zang laga human rights activists being the whole stakeholders zang la kai ko zang laga itum khani thang confronting issues being agenda being hi itum khazan ka sa ko kala jilim dialogue na ajiwe MP election hi matang hil khazan ka sa ne sangrang la na khazan sa se nganai la gai dam jitan rashung gai dam jitan mi bing ot sa laga chat phok gai dam jitan jili itum na naga consensus ta ke ung sa jili ka chot lei je ka adam ni la chot ta kai maka khra la lei ji hau ga da hi itum thak mai da process si lei se kala consensus candidate akha makle masa bai mare maning ga itum mai shi haura aji history repeat masang sak di bai mane 1971 adam li telemedicine northeast reformation khara adam jili chiwi MPCG itum na mabam sa thu da jang pau kai haugim na bam sa ko chiwi adam jili ku kiwi population ji arui hon thang ji da rongsak da khong da rongsang man ga itum li kang ran gi jai ko kha adam jili ba tang khai teu meng sa ko atum population ni thai jila atum na chiwi authority ji sing hau ga da ultimate policy maker ji atum na kang sa thu hau ga da ajina ga ina khong jai wi city share jing raijada proportionate sa da raijada haida kle ji wang de jiwi go jot ji aje itum singum hangwa ga da jot hair de higta history bit musa ba imne 26 li all over India higta exercise ragi de lei de le itum issue movement the labor bomb de le higta go tong isang laga issue we cannot miss this kijibaji go tong realize sang rum laga ji recommend ga sa ne consensus candidate aka makhle musa ba imre ji Jauguda 2023 October with 27ly President Council meeting tribe ka tong na represent tangkhul wa tangkhulong na sai chili hi khuiga lushid laga decision ji gu khuine naga consensus candidate aka kipa khanala tribe interestly party interestly individual shimkru ma thema reng interest na mazat hai sei the chili decision ji gu khui ko kala ji gu khui ma la ka chawi tribe li hanung lui shit laga tribe li sangran bingji na sanglaga ngzek kran bingji na ngzek laga hili mayai gi jiwe endorsement declaration ji UNC office li submit salo kaji jiwe at shuda tribe ko tonga la not without even one exception ka tonga ko 100% na hili mayada declaration letterhead in endorsement hi rakbi sangser ji ko jili shi dang khulong la zanglak ko jiwe thili process due process ne is a democratic process to sorin jang hi emotion in a masalang mane mi akhali yang laga azak yang laga mi akhani we pha kana khwai ga samaning la ko naga tribe dong azang laga ngazek khara exercise sa khara ko kala itumi organization hi UNC kala hi da le de kala hi khare we na itum katha da sara sa gla ji mathang mana laga senior leaders bing laga dong hosang laga sa khara ko jeina itum Nagawi, BJP leaders bingla, Congress leaders bingla, NPP leaders bingla, Krajang Sadaga Sai, NPF leaders bingla, Krajang Sadaga Sai, the Katongo Lila Atum, Lila Itum, Reds out Sako, Chili Atum Lila Hangbome, yes, consensus candidate the Akakale here, Taga Sai, he will move fee, Mashung Lake, Mananga, Ishi Ena Ishi Jaga, Asama, Namula Gamina, Katu Regaji, Katonga the command Salako, Jauguda. Naga consensus candidate hi khira bai khwai gi jiwang na indian candidate sadak le ka tong alila itum letter serve sai kala indian candidate le tribe ka chief le serve sai no wili ka jigha indian candidate le ka come along with him kajine jang itum UNC office li jida da ho laga khran sago February 27ly ralaga khran sai yes atumi party we interest la express la maksamaning ne khathala la mi jit na turn up gasane jang indian candidate along with his tribe president chi thalaga itum katong na yes indian I mean consensus candidate ba akakale ba taga sai itum aka ina akala iwi party hili gam ngrok thwega ba na la ila makaram ka jiwi phaptang rum da itum
Joe Taga Kipana Gulakamaya Bajina consensus candidate in Sanikla Gajidi Itumaya say the undertaking sign Sako. Okay. Indian candidate Gachiva Sai, Kala Awi tribe Awi president witness Salaga Jida Sai. Jaina G Matang Batang step G procedure G Karani. Kala NPF Gajiji Naga people as a whole Gatonga stakeholders Zanglaga. Itumi because of commodity in political ideology. Kala political principle, jiwi commonality jile. How good he aina sao say giji yari gatonga zanglaga kangaze kohi. Okay. Okay. Jaina NBF candidate by due process in a declare kasa jili kala kamai bajina consensus candidate giji jita the kraniji. NPF we party ticket sang pong ba hi na consensus candidate na sarada nishu meetings lik tak sala. Yeah. Okay. Taka BJP uruno or Congress li later clearuno athumping wang wahi fair masa lapai ekjui opinion la khale le maram ba wathung party affiliation hi ngate de le le ogida ka akana UNC na consensus candidate the shock the clearly ara he mandate ka tha de le lak de le do ya ruina shit sang de le ka mu shit sang de le surely ka mu surely jila akana wa Hit has a jitai salala, candidate Katumba, shock popum the leko. Gala candidate Gaikana, UNC we decision quick high hilly, follow masala, Atumba, Naning Lagrada, Naningere, vodcast first face sangaira. Ari hilly, Gaikana, video interview lila, hang the lay. Horsakai to Yarjim Panutere, queer Alfred La awe interview lay, CSO spina or UNC na. Consensus naga candidate the leader here mom yang I mane hiba hiba process mo khom shung ne chila hang the leader information hi leader kala ara hi tha the rad le ogida UNC we consensus quick highly follow masa ka wa ya ri no candidate ping no athumili consequences le sarala gaji la kha thengai de le maram ba UNC hi na itum south naga so apex body ne apex body a ko we decision jili follow mak sahiwi sagzali sarala awi wangmang nila yari mang itum as a whole willy katha dali samraudo. Yes, question ji wang ning shi lucidly athang party guy ka wang fear masam the yes paning khai la lay by jang ka athang itum na at the outset party line limu ji say kala itum naga interestly yang say ki ko naga interestly jang kala independent chung liver party akaina represent ka saba hina purposes of some yawi jila jang okay parliamentary represent asagi ji apaina itumna personal delhi gali feasible convenient mag saj da jang itumla flight ticket aka khui sa da jiwi takamena ka itumi destination jili ashung bai ga bai Kala itumi ningrin jili ngarumbai gvaya party ji kapha dam ji tranjili NPF we athang we principle kala ideology jili shared principle ideology kala ji wangena ji ko khui nei ki party akali ki ji we tu muning nei kala India we national party ji ba ina mahang la the ji ba the idea of India strong India sem khawai gi jili rooted sa gai se ba mai ji na naga people mang sik baya lay from gai ni ji jili top masa se kala Hiwi mandate itum aji traka kaikana propaganda first propaganda ngayaw zatale jang itum society hi kaliwaw si itum UP wi Bihar wi rujum na onija jiwa khangde gas ko okay ka itum absolute minority plus itum ngade the itum movement later claim yurko jihauga itum na Indian perspective mangena phaptara jaiga India with constitution with definition with perspective mangena itum mi otsara jaiga jiwi aina songja jatse jaiga yes sadak like dongaji nguye da hangbai sala pai jang ka itum we people movement kala itum we identity itum we traditional institution ni arui aya sem khoi maning mukho itum we own system like ko awai na itum li hai kemi ko hi India na independent musam bang ga itum li hongubom hongushim like sa ko kala hi classic sala ga democracy ko hongu na decide ga saji
khuli jina ain lo khang sa ko jida ka mai na hong na kala ung nau bing na ka bang ga bing jina aju long way ka than na sa da khlai ko long way hi da ka banga la ga itum UNC hi da le da khlai ko hi ka tha we common platform hi na naga we common interest khra dam jitran le kala itum me land identity we question khra jitran jili decision khira da khlai ka chung ga hai ko kala itum me kasak adam bila itum na ngadang gui gai comment we any policy program jili la itum na ngasung khui gai ka chung khlai ko jang ta hi sadak lei radak lei hi itum na this on zaw le je ga itum shiman hai bai jang iklad da namang iwe sa ga thai mang en ok thui le ji ga na iklad da la mang ning khar ra shu ge de imang en bakla la ga zat le je ga iwe identity la iwe shimlu la I mang dang ra mre de iwe sit ka sang en de I mang dang khar ra de ka itum hi asang vu za da itum khok sa da itum we traditional institution jina pain sa la ga Vreshidin song li church jina la itum li pain sa la ga itum aka ena ka khang u thok rok la ga itum aka ena ka encourage sang rok ga ring da khlai zat da khlai song za hi na aji itum nation in the making people movement hi hida da sustain sa da khlai ne jau ga da hi this on sa ho da jai ga sak da le ko problem jili le ko aji gathem tam khui gai bing se re ma tu zat da khlai hi jang hong na ngzek ta gai jil la long na ngzek ta gai jil la MABA doctorate maguthumra ngurum daga ningurum hai ga china supreme ne da machuk da le de jang hi we ideology concept ji directly indirectly ji relate sa le ko aji hili hi unfortunate sa la ga ya trend ne jang aji long na any decision kuili manushi re ngsim shi re UNC na any decision kuili manushi re ngsim shi re ka jot ka thi sa ra de ga long jiao de jang UNC jiao de dui shot khai ga UNC ji re ka la mai gi shi la phung ku ye ka jot od la asa ku ye ka la yul we wang la adam li kasakra adam li ngatang khuira la le dek le ko kala common interest aji itum mi common agenda le phunge itum mi issue le phung de le movement hili ngasun laga itum hili zat khawai mi da ga sai aji hi development politics meaning ne songfu thong sem khawai black top sa se da hi UNC na aji hili kasang maning mane ka itum mi identity politics itum mi movement itum mi issue kala itum mi tiu share khui khawai itum mi ngalai nga khawai gjiwi wang ena hiwi ningrin ngai wang ena itum na saklak ena tiu process ena decision ku ki ko jili atang na hang dale very unfortunate iwa hiba serious sajid la dang any individual akana yes UNC we kathana Mr. Thotsoji jili o Mr. XYG mom shung thure agabi khyang e jiga I tolerate sasabe ili kaphorji wa I tolerate sasabe I mayai jang ka organization na council na move sa dak le songza za dak le hi ka big ne jai ka ba hi mom shung ne jai ka who is he aja wa hida da sang sangai hida da mtham meng sangai da suggestion advisor ming ngorok khlai se jang ka hi ka thawi challenge ka sawi tui ji shok thui hai ka ba ji ba itum me khya ki la shiman ngorok ki da le de ji ba jang kala ji ba I we shim ko pragum la bai o itum we ngashan na shu da awovu gi hiling ga ching rok da awovu na kon si ga mirin ja me da jang awovu sa la bai itum we long hili chi da ji ba de ji ai ga ba hi ga big kyang ne CSO bing na sa da gli ga big ne mi khana mo ne ji ai ga ba who is he okay are lei sang hai da them hai da awu wali mla yau ge ji la hi UNC li khongsung ne da khuirala of course okay hi zatak lai awi tribe atang khumning la tangkhul la jang laga jili decision making li jang le de hing san sa ngau muning mane ya okay ka aji awi interest li sa je hai ka big ne jilla aya khongjai we ena ka ugi je Benjamin Mate na ka ugi Dr. Lo li ka ngsak ji na ka consensus candidate na muning la mi yor ka dai na khui ugi je chau khi ang dang khui je na ka consensus candidate na muning la kala awi statement la contradict sat le ko kuki sok sa ji je in the surrender sam yaw ri je de mam la ya se jang thaga kuki ma so ga na ka consensus candidate we process ye yon how sok thang ba mo yon ma ji gi la aji awi interest li effect sa ga sa je ga yon how awi interest li ma sa je ga mo shung ji gi la okay this is very serious okay anai thadang sungdak leile consequences le sarala ali or itum naga wili
jiba jiba jiwi consequences here yarina phapta de kui yarina ali chap chawji collective wisdom are we tungli jiwi leisade kala mi avu de la hiki bagla de phapta de jiwi shu de akla de awi adazan ji ana sem ko kui ne de kui re ye jiba jiba jang okay ning share bai sai na example set sal ga hang mi dak le tum tong wang phapta kui phapta sing ko kui le chung ko chon de le ara tangku I mean naga we consensus candidate pauli rangai de le qy na Timothy Zimekili as a candidate ara qy itumna vote sangra dog ji la khathengai awili khamatha khilei de le do quality khima mai leo gi de itum ali ka sang darkar sa kala ala in case ali MP sa de Alexa khai shran an itum wang ki sami ki chi le lak de le dog ji la khathengai ara mati leidak leile khojon la leo Dr. Alison leo kuira Alfred la leo jogi da athong li la kham thala le ser le la pai ka qy na Timothy li sangsik lag ji la kala ithumui yaru ling zek dak leile matalan social media ling zek dak leile ishi tanghu wiliwa kuira Alfred na tum tu theme thangmai mai ana better represent sarag ji opinion leide le kuira Timothy Zimikiwa tuila mam tu theme ni ana ithumang mu tu milak la ka ji la ngahanda le ko kala akhanava ishi naga naubingwa naga we consensus candidate kaji hi Timothy Zimikli ne da leire mikai khana nga zek da kleili Alfred thiwa kuira Alfred thiwa cookie zo community we consensus candidate hadala theye maram pawa ashiwi tribes bing na letterhead na aliga tomra gaji we aliga tomsa gaji we kuchungkala circulate sadle ai mi te la thada hangdele chen hi kai khana awa cookie wang otka saulo pai kichi la hangdele kala maite organization kai khana la condemn ka sawi press conference ka pom da theye kuira Alfred na cookie community we wang pam tu mira ning mira gaji we pau shai gaji wang dei thada rotna lai le dak le da mili pros and cons itum we sangai gaji pa na ka thada le do ashi candidate ko tonga athumuli marriage la laser de leogida ka qy na Timothy Zimikina stand outside itum ali vote sara do ji ka shangai le na we na he important sa la gai ni la ga nam juk se ye re me kap dei la da hangai ko itumi individual capacity ina personality ina itum maring ram ko adang ina hang da imang ga na mang ga ang yung jili musu ko ga itumi ngashan rin sadrin ji ma lai thu ga ba imang ina ga zadam janli igla da iwe identity iwe shimlui la iwe sik sang la mangak ram ko adang hang da mudui thela ge sade la ge ana pha mai thu de itumi musun anang ning mi de hang da le ko re mai thu de ina ji hang ngai yang thopal ga da dam li awi sik sang li wa hau kala worshipping style is quite different okay ka naga consensus candidate nga sa da tangkhu naga now bing hup the songza tan da zatrum tha si ji ji ga thawi controversial ningmong ga ba ya otsak as kala khorum ga bai bom ka ji ne ka ji li awi se sa ku ga bai bom khala ga ji a confused mu sam da khu ko jang ta hi ne avu mangwe individual personality ke come to say sal kya ka re sang la china kick maning mane da I hangai ko ka itumwi collective effort collective voice ki ba hi important sane jang okay china avu akmang hina shapki ji maning mane Timothy labai Alfred labai Khojon labai Alison labai atum avu individual ina atum na capacity malem ne ka he who got the mandate yari we support kala jili mi yurbing we institution later claiming jina pek sa la ga dam jili a mutisha bre sa sa bre ka jiji I jili sangko okay kala yes candidate quality gi dam strandly ka tong hi athumi weak point strength point laser ko kai kana kam dui likham tha mai de kai kana bi likham tha mai de kai kana thona le mai laser le ko okay ka Mr. Adang naga consensus candidate we makun bi pingjin na thenga ye jaw gada yeah ara hili ka sanga itum ki ga yang rang ro khai de yes awili matai mai thu gi jiwa subject matter clarity hi matala gena clarity claim ya kane yang kala awi for the fact that awi long service top level ki ga sawi connection
top leaders India we top brass mingli chiwi connection jiwale lobby advocacy ka sa damli connection hi important sai chiwi je not out jiba jiba leide leko kala delimitation hi very important itum gudong athai ka delimitation road map ji khigla jekaba a delimitation road map leide leko awi article bingjila yangse yang election adam ne da miya kali musot sau pa se ka a thai ka zakza kai la ma khamaduli already skillly ana wat me sala bai ka technical awili sound sala kena leide le ka at the end technicality hina important ko kala in depth knowledge ki jibai na important ko jiba jiba awili jang de le ko itumi machine ngalai we machine land rights forest we kala 371c ngatai da gadong aili article ka piset lego akla de we own thoughts original thoughts jili jang set lego jili la itum thai bai subject matter clear sala kai ne primarily matai we thig ji ba hi yuri ko sili ngapum gai ne yang hili thuklak ena commitment le gai ya kala otsak ena proof sa gai mi ko anaki side legle ji ba ji movement spirit sa da klebing na ngahan ga satisfied sa mai da ka he has done his part kala arida aji sawa fure ji commitment le de le ji ba hi ba yari ji clear sala ke na hang mi ngai jong okay pai re awi khamtha awili hawat thalaga na hang mer yaru in la hinga na khui laga tu decision making le chung hang jon da le re arijli a khanava timothy zimeki politics li fresher sa how kala our oratory skill hili mik chung na question sa da le and then itum yaru in expect ka sa hi parliament liva wa matura ka ji expectation hi itum wa matu mi ji hi parliamentarian na ka sa da awi mata mi tu ji on group ne ji mi kai khoi concept se sa da phapta khoi da le kala Kura Alfred hi tuim tu theo gida ava parliament li ithuma mu tu wisran advantage sam phangra ke chi hila hangdale ara kai khna discuss ka sa hili congress party hi wa example sar mp salala hundreds of mps lai sara ka chili atam sam phanglakla ke chi question sa dale ka timothy zimeki NPF party wing sao kita amang sa sala ava allotted time aliva mira saka anamatura ka sala am thadumam tura mam tu rom ni chila hangdale wa ani ara tangkhul naw sao ma khani ni hi tyo me ka compare sangai ji la jiwi ji athang ma ina manghan ga bai ji thai okay he itum take zak se ari candidate being na chaili kala politician being akana sagi ji matui gi ji hili iwe experience na hang logic ka la ga sa da da yang matui ga thai ji na la maning mane ka principle matters okay yes no the bang la ga na hang shap mi ji mang hang shap mi ji ta ga sai de i khu ya de ko da okay itumi your ga zawi sell out we your ga zawi kharjan na pui ga hai de aji itumi thought ra ga hili jang no yes the mathing rik in hang shabga that is more than enough already skill jina kick maning mane ka no we identity question ra dam jlandi itumi share we adam jran jilla itumi share your zadak lei tuim du thei bing na your zadak lei na jang okay yes or no dam thalak ina hang shapi important sai kala sentence ak mang du la yaru ning jang du mu du shok ji ta ga sai jang ka madu thei lak na athang la hang hai la naga we li contradict sa position ji madu wa hai ga khi ka naw ra jang kala athang ga hang da party system ne party li ranking system ga bai jang chili ka khale oda parliament li ka jang ga oda tong ga kam de bai maning phulung ko ji ba jang BJP we li example sa se Sonowa long ji north east neso we chairman sa go Assam we same la sa go itum gudong yang ga ji la kho ka parliament li ga union minister sa de de a klim du le da a we high ranking bing da spokesperson bing ji na mu du da le da adam sam bang la ri mara da mu du sa la a we subject matter ji lang da mang han ga bai la we portfolio ji na giren ji MOS sa sai union minister sa le north east li issue ma le da ba arunachal li issue ma le da ba assam li issue ma le da ba ka khiwang na race ma sa ra thu athumi high ranking le ko yang jibom lai se congress le jibom me rahul gandhi kharge sonia gandhi sasi tharu jidambaram line up in a lady le athum nam du de khang de
aring lang da aka ga laga ina mathala ga na theme se ing si ke da china mu chan na mo ne Okay. ji ba ji importance ji itum theng rum se party system ne jang Alright. kala aka na ba NPF here mi ba jim detail bai mom detail bai sit ak mang la bai political party ak sa sang hau gida only 2 minutes 3 minutes or 5 minutes if allotment na sambang shon ko Okay. allotment sambang dam jiranli itum da truck ana kawau sang jile itum expect masa mane kan naga issue hi kupsang milo naga indo naga political issue lai jawe hi political issue ne hi sada samilo ga ji itum da ji sang sa khangai dla tok to lo hola ka sa lag dla manijra na mai la ji ka sa lag dla itum expectation ma ka sung sa la ka thui ga dam le itum paneung se itum ideology ma khui phung la parliament li wa ga jang we kasat itum kula ga shi ji red swaras kausal na haryana we mb sa la ga ana ka la ga indo naga issue hi national issue ne jaude naga hi na india we national issue ne da ana parliament ni table sa de ka abok jamil SC jamil na mir na na haryana we na naga issue li medal sa ga na ki rights le la I nagaland we ne hili issue jing za kwai malem ne ji de de ji Okay. ji hau ga da itumi Congress when ala ana Apok Jamir. abok jamil yes very much ji ne ji hau ga da hi itum phap da ze itumi mi yur bing hili kala itumi long bing hili organization bing hili mang so la ka chi cha mang za thwe ga ba chili ga sak lei Okay. yang Party kala chili bang sap khra ne je Okay. Party system we hang jena ara ina akang hana ke party li ari parliament we hili ot ka sai li examples are the itumna social media li chung ka thaire Dr. Lorho we statement aka we party high commands ming na mam tu lo ji wa amam tu thui ki ji jena aju hili NPF mang mang ning la NDA candidate na da BJP la NPP la back sala ka ning da klei sau gira kalika Timothy Zimi kuira Timothy Zimi ki Alex High salala aliva BJP na singaulo pa ek jiwe apprehension lei dele ali mom tu lo ka mom tu mraw ni ji kala akana da kuira Alfred Arthur hi ala first time parliamentarian nga sagis ne ka salala first time sara kat salala awli personality caliber hi lei dele ogida senior high ranking kuchunga lei salala ali atami mi mraw ji kai ka vam chuk dele kai kana wa ali wa party system bahina yu yaugida party we tui bain cha thau mraw wi chila lei le ko nu ka puning ka thada lei ar khani le yes khangja ne party system party principle party whip tang wa ko yang kasak adam ra ga dam li whip hi chalai la whip ji we na ana makan sok sa da ji ga he has to resign from the party yang Okay. ji obviously kala disciplinary action ko ga even our membership like that by yang party whip ka ji le au de yang ka adang na hang do to lo holi ka ji wi bai ba NDA hili NPF na gazang ba hi ba alliance ne merge sa ga mnim ko amalgamation mnim ko yang hiba due respect sang ro ga mutual respect sang ro ga gala nawi iwi share la ming ro ga khya sing ro ga pam sai gi ju tuin da anytime partnership kai bai jiba yang kala ali mom doing sat thuye jiba awi khang zan ne yang Okay. any crucial changjali any kind of pressure hiba rashon ra thai re akalila khajili kajawi khanganing kalinganing kala ana manganing shap kala awi assertion li chili important sa ne ji la Okay. So Jena adang na Zimik wa Chili stand out sarala. yes Government. ahi Okay. miya shokla ga ya miya ga ne sada ji ga sa miya ga ne Okay. kajiba wa awi ot sa na ji thai de le jang ina draga explain sa sa la he is a man of action ne ji la who will Okay. walk the talk jibaji tadan clear sala ga na hai mingai kala adang na important sala kai question aga jira jambu we na or cookies being wena CSO being wena endorsement traga ki biso ga sadle ai cookie consensus candidate la da lang han rok dele ji ba ji Yeah. he important question ko ising ra tawsorin he phap da re jang by default yeah cookie consensus candidate thada ba ra sho khai ko yang cookie we CSO ko tong na ali ko domra da shok tak le ji maram le sar de yang maram le sar de itum mi hiba ethnic equation le ko jang cookie bashi tangkhul bashi meitei bashi naga bashi da re lengrok se de le ko leima mangli ki wangana athum na ko domgi ji do he questionable ko jang kala amasala cookie vote in a kare ji de jang
Okay. Cookie vote in Nagara, itumi, Nasono, Gadeo Kiki, Naga Willi, Shesho Quilaga, Topalway, and there was some milaga, E. Mains are the our home ground, home stronghold were cooking, Sada the Chewy politics, Yek Lagagas a day, young Chibaji were clear Sase. Nali Aunga Sangsak Lega, Chibum the Lega, Naling Rad Lega, Nalang to the co. Chiwili, Anna Chiwing Lang Tujili. Awi Pasa Murim Shok Roko. Awi Asi Kushok Laga Migi Jimnim Ko. It will be at the expense of our rights. Okay. It will be at the expense of our share. Jang, Kalahili, Atang Itum Akatay from Giji by Telimdishin Jose. Ara Patinen Salagana, which is very imminent. Rara the Kladam Hili. Share Masinghi Nagala Nagam Dike Vaisada. Akalam Ishilam Dike Vida Hili Takofa Legid Lady. Because he got important matter radically party na decide satyo individual he alone cannot decide. Yes, are we Chile maneuvering skill wa chang jaw ka party we kala party we decision important sa guide la. Say be it BJP or Congress akhana ka salala hili disadvantage le la. Kajibawa itum aji hili selfish mag samsang bainda. Okay. Iji chung do kui phung da sa gi jinda. Chile asma Congress wa hai itum Churajambuli got the campaign da wugida. Ashili Kigabami, Hivang Mang Mituega. Kambo Pili. Technobali, itum got the campaign Vogida. No regime, Mr. X, Mr. Y, no regime. Akamangla, Quidalo, Kanimangla, Konjali Sang Migijine. Nagala Chishabe, Hitagijine, Gijiwi, compulsion Agarasa the day. Itum NPF Ajiwi Naga consensus candidate Jauguda. Hipa Hiva. Haigamanda Nagano. Manibu State Unity Naga. Kala awi kunukli back Sadaklaya, CSO Bingila Naga, Naga with future, Naga with interest, Chili Narum certainly Auguda, Hili Itumna, advantage quick by Song Fujili, Song Zajili, Hapka normally Lakla, Itumna, advantage quick by Lay, Gibai, Itum Hibai, Machuk success. Kala MLA sit Aka, Mataiga, Swigda, Gajihi, Haklakayakane. Okay, okay. Ning share ari ini chan pai sang ka vai re lung sang lai sai re khanau sa da question aka ita dang han ngai le hi mita lai tum tang khu nau bing le lei dak lei tha da thai de le yes naga nau kai khle lei le kha tang khu nau li ku chung hi hang dak le BJP na NPF we alliance li mam yak ngai kha lei da thai de le je ka thak le ka BJP hi anti minority anti Christianity ne da thailaga examples are the itumration of torture sai aja kong we method and issue shock dagle cookie aina method conflict hilaga BJP we otsak achumna actively involved sa akhane gi we ningchuk la leide le kala communal ga sa ne da la phaning laga chuwai na ngurum dak le NPF le sangmingai la BJP le khangrum wang ma sangmingai me ji kai kha leide le je na Kata justify sangak le Q1 NPF li katom lok jikla kala akhana Congress with manifesto akali ashu one of the manifestos li Ari baji reufse. Okay hada ngurum laga han ka milong han lagoge Indo-Naga solution hi political solution hi solve sa mira gijila jang lego taji thaga weighty ang kai kana thaga Congress na ishinaga issue hi solve sa mira jil lega wasili sangsiga gijila muchuk dak leine khani hi party we compare sa sa gudang han group khai sane Okay. share sam Atang alliance kijiwi meaning baji akji hanung se jang. Okay. NDA we alliance kijibai BJP we constitution jili compromise halaga merge asagai amalgamate sagai manim ko. Ka itum rights itum principle jili nganing laga iwi hi respect salo jini. Jidaga ilanali respect sagai kijinda alliance we bai ba jang jini. Kala ari minorities bingli kala religious persecution gaji here Kharjan ka tharmning ko India li yang okay for so many years for so many decades he we Kharjan here lai rashum mai kama BJP we resign li Congress we resign li chiwi statistic name mai chui mai gaji baji wa lai sala pai ko yang ka main lane we Kharjan ne as far as ara itu Manipur we context nganai mai thik jin Nagaland jause NDA today yang NDA government for the last 7-8 years NDA government lai thudu hai ko khani ni hili the Nagaland li church li rek hau gi jim sham ko khokrum li hapno gi jim sham ko Manipur li la chi ma lai gi tha ko yang kala athang we communal
rai sa da kle ya yur khani chat khani rai sa da kle ba ji na ba chi ba ji li ba akhala spare ma sang rok la church shim sa ga ba ming la mi sa da da kle da yang khong jai ne ji ga me de ne ji ga ji li sud at side sang rok da kle da Okay. Ashiwi property ne ji ga nur khai rok da kle da ta chi ba ji ne ba konot ma sa ji li ba ling ma sang sa ngai ne ji ba ji ba ji na different thing ne ji la yang kala athang we yes Congress manifesto wa Congress manifesto here chine hili aji itumna aka poina ka phamda ko se naga CSO bing na kala naga we conscient na aji itum hili pangla ke na hili rak zang hiwi khamatha ji chi khleidla jang khareli ba Rahul Gandhi li nganai ibobi li nganai ge ji hina mi aka MLA sa da gi MP sa da gi qualification ji chi na decide sa sa ji le yang Biren Singh li nganai Modi li Amit Shah li nganai je JB Nadda li thei je gi ba hina Sonia li thei je gi ba hina au chi na MLA sa ga ba ya MP sa ga ba ya quality ne le le sai wo he itu mi zakhna ji jang kha naga se zo bing na kala itu along ya jang laga maning mane itu mi ghost khui ga phanga mi itu mi yuri ma shun ga the mi identity clear ga sa mi hinang sa da ga ji hi maning kham sa bai mane ga ji hi itu na hi singum hiran ga khwa na ada ND sala ga ya congress bing ji la hi maning ga ba itu mi li mara bai mari li ga ji atum la khang ji ga thring wang na wa sho phu ga ko yang he naga people we achievement da khui gi ji dei bai ba yang ga ji ba ba even ND sala khai bing ji na la ji tha da le ji la yang kala ashi we commitment ji ba chili commitment ma jang mane yang commitment ma jang mane kala athumi history ba ji na shaki ne hi bai ba history na shaki ne ashi na sheng la khai de ji ga athum come out clean publicly statement thalang ne milo sorry to the Naga people idum hida da fix sa lu ngai hida ngai gi ji hang sei jang chi da ga ba idum si sang bai da kala nganai la ga na alu Manipur we supremo Ibobi Singh na ajondang last assembly li kim du gla gi ji that itself is the answer market li awakli thing da kle ji alu da justify sa food le day Manipur territory integrity makai bai mer gi justify sa food le day kala congress na project sa da kle aji MP candidate ba awi tuiji on the floor temple of democracy the hangho atum politician bingna chiliwa bible shakiza laga khamudu ena ngai jai ji de tuishu di bai kapikhyang laga mum ding rok bai mane it is the temple of democracy jiko kala tuiji Mr. Alfred na hangjing lakho yang assembly li ana he himself considered that the floor itself is the temple of democracy mningla chili ana iwi naga issue jan ngze sadagli spirit sadagli iwi tribe ne dang ne I for one I'll stand for the Manipur territory in the greedy jaydeje aru in the ji take pek musarang de yang thaka chili naga issue li atumna key commitment le da kala inchi aga in da atumna khamtha sa sang bai le da ba never manifesto ji mong ta ga ba ya fake promise na sa la ta ga sisang ga bai migumo hi okay ngala hui da la ki ga sa la approach sa la kashim du ba hang bai ko okay ngana ga bai khanali blisa ga bai uglung yu gi bai hi o sa ke na ji theng rok de i bai o sa ke na sa ki sang rok de fire him tala kai na no we take a queen and clarify sami kai ji wang kana o sa da khang hanau kai tala in isi tangkul context na ha okay athang CSOs ping we li ung ta ngai de lai nan la tiao mai ka mention sai re CSOs ping na matala UNC journal TNL zero no decision khuida klai kala ya rule directives mi da klai hi na na thang khang da mi kai ka ba group sa khui la ka or awe intellects attitude mam ya khangai gu chung chung phong shok chi of course positive salang critic sala leida leira criticism khamila leira achui lok sabha election hili particularize sala ga na khang han ngai mi kai kana decision making healing we wai te gi leida le UNC na decision khuida le consensus naga candidate da shok tak le mom shumai te gi chung kana questions ka sala leida leira ina ka thela khala leida le yarun la hang bom da le hi wi wangai na no wi thai ga huile ka ji ka thana ara consensus naga candidate ne da leida le iwa mam ya ngai ne mi pa ji le candidate pa ji chi wi mi kai ka
opinion share sala lei bapam de lei ju vai na kai kana iwa ali ma sangmara iwa evening chang shira sangra ka ji lei de lei ja no governing le UNC na hitaro ko ji directives mi kai or ishi tangkulu TNL na hitaro ko khna hang hai ji li kali ka ji ka thana iwa iwi sang khangai na sangra da lei da klei li ji tha da sang thu ai khowa kuira Timothy Zimiki Nagawa consensus candidate aksada ai Alexa ka bai we chances se kya ka matha da lei la or kya ka sa ka bai la in case itumna collectively vote masa ka ji la thengai le maramba mi ka teina iwa hithara ji thara da ngai shi ngai la kha lei de directive sili yeah consensus candidate we li khunugli madui da lei first propaganda athang jang zat da lei ma itum he very unfortunate sai yang okay itum decision making body laida kala age old decision making body ko yang traditional institution ko kala hi very much political institution ko hili Indian la khyashi ko international entities ping la khyashi ko yang kuki gana government of India li directably talk masang ga UNC gi hi talk tripartite talk dala natumna creatum lila alternative arrangement lila thai lele national level li jita da entity akhani da athumna government we protocol li sakla ke hi jang hi we value hi thing sangai ji in hangai ba ba jang UNC li zan zakra the 2010 11 in Delhi we na chober ung laga ashiwi official designate sa laga ung zek dakhle hi so many rounds leko ji itumi miyur mijat ka deving na khutlai sing laga ngatan la makasung rar ko atam ka sangkha yang ta chiwi level ka sung da itumi ra ga hai ani yang kala itumi institution tangkholong ka ji ka thai abam ka daily infali legai any legai li chief minister ware the legai ji club bi permission mo khila mo ko yang ukhur ga da ji ka tangkholong wi president confidence mo khoi ga maka khleng de mering pham de thumga hiwe man sak phap da se okay long ji aning sak ena khle meaning ko itumia grassroots ena angyung ena pyramid structure ena ra da khle de min la jili khya ga shine kala ituma convenience ena muzam ne time tested organization ne jang suggestion ga chunga katung ga kasi ga pha jingrot jingham ga chunga face sa la ga season sa la ga ya organization ne hili aji tam khui ga ya bing adang ina hang da textbook we knowledge mang ina khajak shi mai dang se ji ga jang hina kala ana tam da kle pa da kle sing da kle ji government of India na prescribe sa ga ya syllabus ji knowledge ina hili ung nur de le wo whereas itum own naga we system India we government li sangman sa la itum khla da we system le la ga establish sa la ga itum khla da we decision making process le la ga zat da kle inda chili ana owner ma samne chili mathai mane je hai ga itum khamang ga jam naw ming saw ko okay hiwa sakla ka ya tuine aji ukhnang la ge hong na naram khu na hong na ta ga jili naram we MA madi phanga PA doctorate khani thum jang la ga intellectual bing ji ningurum hai ga hong we tung di la kanai gi jine gi mong na sa de le de ava wali malai la ga nai de le de yang chi thai ga khi sa gi ji da kali wa si kala thalak ena awi conscience ena ana hima me ngai mane ga ji ga o maning ga ji ga thana ler sa la ga athumli khi ga sa la ga okay ga ji ga aka package aka khui pha la ga ji we ena ning ena tui mu tui za dak le ji ga thala jang sa ko ising ra jang chum la ga na khet khangai maning ga ji kha something ga ji ga politically motivate sa la ga aji itumwe organization bingli khangashung la magazang manim ko okay ta hi bai hi wa adang ina khang da itum jili itum danger the danger of going aloof from the society ji adang chamla itum na mi ga dong na ana bu di itum mushun ngning ra ji thopa da sung ji na awi sik sang mang ning ra thue yang awi faith ji a defend ma sa today ta hi itum gachi buli shock bai da kle ne yang jili yes jili ngusun laga hang bai ga vai first phase ya jona 19th April li kasai vote si ishi outer parliamentary constituency we second phase si 26 sangura kuira Timothy Zimik we
winning chances si kya kha matha kya jakshi le position ni ka that le kha share samil last political party or political analysis in type of was Allah just as a layman young yes Chirajambul ji athang da khang da la cookie consensus candidate sau ga the INC leader the tong da miao mu zai obviously teu mai kha jang sa da ko ka dal mi se mu zai kim da mu ne young good margin thopali le da young kala kangbokpi chandel he live what mak sang bing ma sang thu ka sang bing ji ba jiba ji live leading landslide lead sa ho jang jau ga da iwi ka phaning live naga consensus candidate in lead sa da le da khui okay first phase li la first phase li ka ta da ya ri ga dong we satisfaction wang kan ni 50-50 ne jau zai ngai za da le jau zai now other later second phase ka jiba iwa hiwa itumi naga consensus we home ball ne jile hiba yang adang na hang da despite of all the hiwi confrontation ngadai da chat le sa la at the end itum hi avava khle now sere iwa jida da hangai yang kala itumi khu ban le sere itumi ngarum sak le sere gi bing ne hunnaga athumna gajigitha politically motivated gajigitha ki na ngreu sai jilla at the end long na sa se the decision ko khiji tangkhu chi shu daga ji tangkhu long decision ni zat khara hili tangkhu mai shi haw gaji singum hangtru khangshini hili itum masham ne se okay jita ka maina tribe ka deving jila decision khoi da ji emotion e decision khoi da claiming mane so Timothy Zimik na why not you reg ji confidence line le la chi ne jili decision ji ka tong jili on board sa se haura ga ji iwi se ka sang le kala jita da sa da khayui jila ma shoi lak la yu re ka hang khangai ba naga unity gi jiba jiba naga consensus candidate gi ji itum go tong we organization ngarum sak china represent sang rum ser laga consensus candidate ji khui sok saw go da chili itumi naga unity gi jiba ji itum glad la proof sa se kala mi view bring la proof sa se gi ji inda ji okay inik sang ga kharjan sai ikas halal in 2 minutes mira closing remarks hadana na ya really address sa ngai le sa ka ba 2 minutes khui milo laka anyway chan pai kup sang pai saw se all right next shi la khai re Ramnawing hida da hangai higata aman gasak adam right time at the right decision at the right time gi important sa lakho itum miyur bring hi kasaga adam li kamashunga decision khu gi adam li itum mi obtuse sa ga hai confuse sa ga hai hi khlei marak shok maning ko itum mi thojan li hi wangai ne itum singum hangbri hamunga chot ga hi khangdei wang maning ko jawga da ajiwi lok sabha election ni important sa lage UNC na than laga long na than laga decision khui da lai it is not emotional decision jang hipa hiba miya ka we khaniya ka we tong khwai tong sa khwai sa ga nim ko ka naga as a whole we itum mi ngalai we mission wang la zangai re itum political history itum mi rights ngatang khwai ka da itum mi people we security we wang ka tong sang se laga mujuk zak laga naga tribe ka chi na sang laga decision khui laga songja hi hiran ka khra ko hi ka pai manim ko sa ka naw manim ko jaw ga da itum ning khamong malai lakla khangadai dei hiwa ki politically motivate sa laga kashui khangadai dei ka chung ga lai sa la bai ka itum aje naga khuk ka sai gi itum gla da la proof sang rok se kala itum me naga consensus candidate Mr. Kachui Timothy Hili itum thala ga na ning khamong malai lakla ka banga se kala anala chitha da itum yari dila khika ka hat malai lakla itum me mashun ji itum me aspiration ji Indian Parliament di chitha da register ka sang sak sei represent ka sang sak sei bo showing sak sei ki ji hang ka ngai ne ya recycle ne khyak she nang so da chitha da naga consensus candidate UNC we mai le yang sei dangkhulong we mai le yang sei kala ikhlad da no we mai ki yang nakhlad li respect sa ne hi we decision li respect sa hi ba jaw ga da itum khok ka sa da tom ka sei ka ji hang la ga mujanga we ni shila ga ning shere kuira AC Thotso working committee UNC we
member secretary no we take a kui no we take a no experience chunga aman ka sakatu share sami khai juwang ajana na share sami khai wang aina yari chunga taking guida atu decision making link chonai ra chon da leira da shit sangai na yari wang naga wang tangkhul wang otram khang chama nga ba milo athai milo next episode li lai tha da khamtha jan pai sangrum lu shit khawai salu shit sei ji hang ka ning share da hang lu shit lai. All right, thank you. Kala live telecast li exclusive interview ili yang mikai na tum saikori lakchung khaning share election ni important sala ge ji tum tong na thaid le ari discussion ni lakchung ka thaising khwere matala kai na Lok Sabha 2024 hi kate election li yang cover crucial samai da le da thada la thaid le ye jena itum we right thinking itum intellect itum reasoning hi matala kai na shichin laga itum decision ni khwi laga election hi participate sa se gi ji hangai ai vote ma sangla la kisarak la matter ma samne da lam phaning hai la once in 5 years singum phang election mang sangis ne Lok Sabha election hi Juvaina na ili rights me edakle hi matalan exercise ase Prime Minister of India no Chief Minister of Manipur no equal salaga ne me edakle rights hi ne hi electoral card ava mangsing kala itum exercise saki ji hi important equal rights me edakle ji hiline jena na inam talaga na machuk jak laga party candidate ji la yang kala ari chan phaisa khai hi ne la na ili khangjon le le ka wa itum decision hi yu wang mang phaning la yu shim ku no shim ku wang mang phaning itum ashang vu wang yu rak sa da ok thu de le da itum ka tha ka pharak le ji decision kuilaga election ni participate sa sei ji hanglu shit ngai de le ari hi like ko khaliau da ishi ka shak le laga another live discussion ako kali shitoko itum panel discussion ako kwikar panel discussion hi who is consensus naga candidate ke chumaram tuk maida actually discuss hak wile sara kala why should we vote for naga people's front why should we vote for the candidate of NDA ji arik shukle ka live teleka salu shidra hili itum kya shingila ka special guest ko tum rang rum lishit ko tum chan paisang rum lishit paisa se na tum la participate salo questions nga han ngai le ka online la nga han le tum chila monitor sala ka entertain sak file sare ning share in tum ko tongali aru episode yang rum khai wang next episode la itum samuk selu shit se ning shi sere. Thank you so much. Thank you. Again, share some learning share.